Idedani sang pengrenge sinarengsa nemangkin carita yang titia mine kadi ide anak yaku make tedung jagat Bali ini digelesi dong ngarung tukang pangan dike. Idedani sang pengrenge sinarengsa nemangkin carita yang titia mine kadi ide anak yaku make tedung jagat Bali ini digelesi dong ngarung tukang pangan dike. Subo karase paman kriane tangkas yen buat nyen separinik pamani subo nyen gelah ngerasayang ada kedini dipuri tuk itu paman duaga sepaman sing jumang saki wale tuane jani gelah membaos kapinang paman nuturang separini kiane pidan duk sing jade nyen paman ngos rumah tuh itu paman mamor ngabung surat mami saki walur rinap kale nyen paman sing jadu di mah dugas itu paman menjalan luas ngabos lingo tangan gelah gitu paman iyo patut ngamasin mati saki wale nyenapang paman pasti ke pesanawan nyen jane ngabo lingo tangan gelah surat gelah gitu yo ane gumanti bakal ngemasin mati tuh gitu paman
wireh langga ken ingsun siwireh ieu Imam Morinto kaliwat liwat pelih gede pesan kepelikan ieu lenggana marep kapinang pedewekan gelaki begitu banget karena kepaman nampi surangan sakewaleur rinap kaleu Imam Morinto ngabu surat sing jadolen nyenani nerimo tuah pianak pamane nyentuane nerimo siwalu patran maniro pamana tuar paman sing anyalahin kiwalo dugas pianak pamane nampi surat itu nampi linggo tangan gelah paman dadi je paman sing ngetut buri sing jenutung pejalan pianak pamane gales mancung jiwa paramanan jeksa hase nyen paman suwire pianak pamane tuane ngabo linggo tangan gelah nyen je ngabo linggo tangan gelah nyen je ngabo surat gelah ya patut kematian suwire pianak pamane ane ngabo tanpa riwangne paman keliwat memedih jeksa hase paman nyabut jiwa permanan pianak pamane pergi batin paman teken gelang kene nyen make sujatin yani paman hariyo tangkas yaning buat subaktin paman marep kapinang gelah tua sing aduh manya yani ngamuntu kenyen buat subaktin pamane marep kapinang manjero pare ariyo ni mekejang sing jade nyen bakal matukin subaktin pamane marep kapinang manjero manira
kiwale yen buat pangubaktin paman sing jado nyamanin sing jenyen sap gelah ngaturang suksemaning pikayun marep kapinang paman nanging aduh nyang si bedeng kiwale rinap kale nyen paman ngaturang ayah bakti marep kapinang mayir ade nyena bedik ane rumasak janggal di sejeroning pikayun maneh wi kone sing nyangsih buina bedik rikale paman bakti kapinang mayire kengken dukisane pida daging bawas manirone kapinang paman Aryo tangkas tekekang pesan nyisi nayo winayone apang sing jado anak nawang tuh sing je pageh ben paman isya kalau mundur tita ingsun rinap kalaning yen gelah nitahang anak ibuku paman pangidayang ye paman nekekang pesan ngisi naye wiwi kuni dadi paman sing je tekek bengisi naye itu kengken unduk itu paman winang pamanan apang je paman pasti kenawang ada ke kena biutu buku jahan ini apang paman awang tuak je unduk pamane sing je tekek bengisi naye wiwit kuni tuh ane ngarananya ketiben temarep kapinang paman napuken unduke jani make jalarannya nyen paman Aryo tangkas mawinan ke paman nepukin unuke ane buko jadi ulihan paman sing je page ngamong titah jelah itu ane ngarananya salah sengu wana kebenang bakat matian suwire paman pelih benampi nerimo bawas gelar kalau nyalanang nanya wiwit
pihana paman sing laple dadi matiang paman kakek inget paman kapinang baos gelah yani pidah